I u politiku, po meni, treba da se uđe sa strašću i sa ljubavlju prema onome što radite. 90% političara to ne posmatra tako. Bitno je samo da se zauzmu pozicije i da se bori, makar i protiv interesa Crne Gore, da samo maše crnogorskom zastavom, ali samo da se zadrži pozicije. Pa ćemo se tako rotirati na razna mjesta. Poslanik, ministar, poslanik, ubacivaćemo se u razne odbore, radit ćemo tako i te stvari. Ne planiram da se vraćam u politiku i najbliži ljudi iz mog okruženja mi govore nemoj tako nikad da kažeš, nemoj to nikad se ne znam, pa moguće jednog dana da se stvori sistem otvorenih lista, što je vrlo teško pa moguće tu bi sigurno uspjela, ali apsolutno ne planiram da se vraćam. Ja sam osoba koja nikad u životu nisam zavisila od politike. Ja imam svoj posao, 24 godine na univerzitetu. Za 24 godine svog radnog staža ja nikad nisam imala primjedbu ni na jednu moju ocjenu, što je veliki uspjeh za mene kao profesor. Imam korektan odnos sa svim studentima. Strastvena sam u tom svom poslu, potpuno posvećena tome što radim i to studenti znaju. Tako da ja ne zavisim od politike. A ovi koji nemaju ni dana radnog staža, a koji samo se navodno bore za Crnu Goru, bore za interese srpskog naroda i tako dalje. Sa obje strane, koji nemaju dana radnog staža, samo su politici, onda oni sigurno imaju neke interese. Da li će to građani znati u budućnosti da prepoznaju ili ne, to je na građanima. Nije lako tim ljudima i žalim, znate, kad vam je čitav svoj radni vijek prošao u politici, kad vi zavisite od politike, kad ne znate što vas čeka jutra posle izbora, nije to lako, ali to nije moj posao. Nije to moj problem. Mene su građani prepoznali kao iskrenu osobu u borbi za Crnu Goru. Ja sam, kad sam vidjela rezultate na predsjedničkim izborima, smatrala sam da je moja moralna obaveza da se povučem iz politike. Dala sam ostavku na poslaničku funkciju, dala sam ostavku na članstvo u Socijaldemokratskoj partiji, na sve funkcije u toj partiji. Potpuno sam izašla iz politike. A kao što vidite, drugi ljudi koji se nalaze na važnim političkim pozicijama, šta se sve dešavalo među vremenu, uopšte ne smatruju da spram svog djelovanja treba da podnose ostavke. To je razlika između njih i mene. Vi ste pokazali odgovornost. Jeste, i to je prepoznato. Smatrala sam da mi više nije mjesto u politici, obzirom na izborni rezultat koji je za mene bio poraz, jer poslije takve borbe, naravno, poslije takve borbe iskrene, gdje je uticaj imao i mnogi drugi faktori, iz redova proevropskih snaga, rezultat 3,20%. Draginja, tuno sam sebi rekla, izađi iz politike. Nisi ti za politiku, ti si za profesuru.